Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Heute sprechen wir über B1-Prüfung, das heißt, wie man in der Prüfung sehr gut bestehen kann. Ich hoffe, meine Videos hilfreich zu sein. ክቡራት ኣሕዋት ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኣምላኽ መዝገን ፅቡቅ ኣለኹ። ንስኹም ከዓ ከማይ ክትህልው ናይ ወትሩ ተስፋ እዩ። እዚ ዘቕርቦ ቪድዮታት ንቢኣይንስ ሓጋዚ ኮይኑ ክትረኽቦ ተስፋ ኣለኒ። ኣምሹር ግዜኹም ሰዊእኩም ተሰሪሕኩም ከም ትዕወቱ እቲ ምንታይ ዝፃዕረ ይዕወት። ኦኬ ክቡራት ኣሕዋተይ ናይ ሎሚ ዛዕባና gemeinsam etwas planen ማለት እዩ ከመይ ጌርና ሓደ መደብ ነውፅእ ብሓንሳብ ሓደ መደብ ነውፅእ ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ሓደ መደብ ንሕንፅፅ ማለት እዩ። ነዚ ክንገብር ፈጣሪ ይሓግዘና። ሕጂ ሓደ ሓደ ክንርኢ ኢና ሓደ ብሓደ ክንርኢ ኢና። መጀመርታ ከመይ ጌርካ ርእይቶኻ ተቕርብ ነይኖት ቃላት ተጠቂምካ ርእይቶኻ ክተቕርብ ትኽእል። ከመይ ጌርካ ነይኖት ቃላት ወይ ከዓ ተጠቂምካ ንሓደ ሓሳብ ትሰማማዕ ወይ ከዓ ከመይ ጌርካ ሓደ ሓሳብ ትነፅግ ኩሉ ሓደ ብሓደ ክንርኢ ኢና። Die Aufgabe lesen und verstehen. A. Sie müssen die Aufgabe zuerst gut verstehen, damit Sie wissen, für was die planen sollen. Lesen Sie sich den Text durch und achten Sie darauf, was die Prüferin dazu gesagt. ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ? መጀመርታ ነተዋሂብና ዘላ ዕዮ ወይ ከዓ ነታ ተዋሂባትና ዘላ ቴክስት ኣንቢብና ፅቡቅ ጌርና ንርዳእ ኣለና። ካልኣይ ከዓ ተወሳኺ እታ ናትና ፈታኒት ወይ ተፈታኒ እንታይ ከም ዘለና ፅቡቅ ጌርና ክነስተውዕል ኣለና፣ ክንሰማዕ ኣለና። እዚ ተገይርና ሓደ መገዲ ናቲ ንገብሮ ዘለና ዝርርብ ሓደ መገዲ ሰሪዕና ኣለና ማለት እዩ። ቢ Bevor Sie anfangen zu planen, klären Sie, ob Sie du oder Sie sagen wollen. Fragen Sie zum Beispiel, wollen wir du sagen? ቅድሚ ስኻ ፕላን ክትገብር ምጅማርካ ምስ መፃምድትኻ ዘሎ ከተነፅሮ ኣለካ ስኻ ዱ ዲኻ ዋላ ዚ ዲኻ ክትጥቀም እንታይ ኢልካ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ቮለን ቪያ ዱ ዛገን። ኦኬ ናብ ሲ ንኺድ Sagen Sie nicht nur ja oder nein, sondern sprechen Sie in längeren Sätzen. ሕጂ እንታይ ማለት እዩ? ክንመልስ ከለና ያ ወይ ናይን ኢልና ጥራይ ሓፂር መልሲ ንመልስ እንታይ ዳ ማለት ንውሕ ዳለ ኣንትወርቶ እንተሃብና ተመራፂ ኮይኑ ይርከብ ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ እዚአን ነተን ሓገዝቲ ቲቪስን ቅድሚ ምጅማርካ እንታይ ክትገብር ኣለካ እየን። ኦኬ ሕጂ ከመይ ጌርና ሓደ ብሓደ ክንርኢና ከመይ ጌርካ ሓሳብ ተካፍል ከመይ ጌርካ ሓደ ሓሳብ ትሰማማዕ ከመይ ጌርካ ነታ ሓሳብ ትነፅግ ክንርኢና። Etwas verschlagen. Hasabka ወይ ርእይቶኻ ምሃብ Ich habe eine Idee oder ich habe einen Vorschlag. أنا ሓደ ርእይቶ ኣለኒ ወይ ሓደ ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዚ ንሓርቲ ርእይቶኻ ድሕሪ ትገልፆ ከምዚ ኢልካ ርእይቶኻ ድሕሪ ትገልፅ። Ich schlage vor das ኢልካ ርእይቶኻ ትገልፅ ማለት እዩ። Ich schlage vor For example, ሓንቲ ኣብነት Ich schlage vor, dass wir eine Geschenk kaufen. ጊዜ ብሰማዊ ገይረ ዝፅሕፈልኩም ኩሉ ኣብነታት እዩ። ንዕኡ ክትቅይሮ ትኽእሉ ኢኹም። ተቐዳሚትኻ እታ መበገሲት ሓሳብ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ቃላት ማለት እዩ። Ich schlage vor ክትብል ከለኻ ኣነ ደካፍሎ ሓሳብ ወይ ናተይ ሓሳበይ dass wir eine Geschenk kaufen ሓደ ህያብ ተገዛእና ኢልካ ሓሳብካ ተካፍል ኣለኻ ማለት እዩ። Mein Vorschlag ist, den Bus zu nehmen. ሕጂ ከም ዝበልኩም እቲ ብሰማዊ ብላው ገይረ ፅሕፈዮ ዘለኹ ኩሉ ክትቅይርዎ ትኽእሉ ማለት እዩ። እቲ ኤግዛምፕል እትልኩም ዘለኹ ንዕኡ ክትኣልይዎ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ገዳሲ ዝፀሊም ገይረ ፅሕፈዮ ዘለኹ ኢኹም እቶም ቃላት ተወስድዎም ድሕሪኡ ዘሎ ድሌትኩም ክትእትውሎም ትኽእሉ ኢኹም። Mein Vorschlag ist ክብል ከሎ ናተይ ሓሳበይ ብቡስ ክንከይዲ ወይ ናተይ ርእይቶ ብቡስ እንተኸድናይ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ። Wollen wir ins Kino gehen? ተዓቶ ኣለኻ ማለት እዩ። ርእይቶኻ ትቦ ኣለኻ ኣብ ሲነማ ምኽያድ ሕሸና ትብል ኣለኻ ማለት እዩ። Wir können auch nach Dortmund fahren. ሕጂ ኣብዝኻ ሓሳብ ተቕርብ ኣለኻ ማለት እዩ። ናብ ከምዚ ንኸይድ ናብ ከምዚ ናበይ ዳ ክንከይድ ኢና ናብ ከምዚ ሕሸና ናብ ከምዚ እንተኢልካ ንስኻ ሓሳብካ ከምዚ ጌርካ ትቐርብ ትኽእል። Wir können auch nach Dortmund fahren ኢልካ እታ ሓሳብ ተቕርቦ። Was hältst du oder was halten Sie davon?
وين إلكات حسب كاتقلت مالتي انتي ملكا انت خمز نقبر مالتي زي اجيب زي انتي بلا لو زي اكزامبل اقربي هذا له فاسيلس دو ودا فاسال تنزي دافون فين فيا انوس فيرسين او تريفن اجي انت كتبل تغلوي انتي ملكا اب ساعات كلتن انت نراقب بلا له مالتي في فيندس دو ودا في فيندنزي دي ايدي كما يرخب زي حسب ولا لها في است داينة ودا في است إيرا ماينون داسو كما يمثل حساب كابزي تقول على خبزي فلاش تفير اس بيسا فيم فيا أمبون انت فايرن من البعض كم زمحاشة انت نحنا اب قدام سنبتن تصنبلو بلالو جيتي رؤيتي نقر دالو كم زياركا حساب كافل تخيلي هما هالتي حجي كم زدلكم ذن بسيما وصحفين دالو تكيروان تقوليهم سن example اللي أقرب لكم دالو تنسلمت كيرة صحفين دالو كن ذن بشفارس دالو كن عبدهن تقبرو بلان حجازي حسابات كان تكافل ويريتا كان كتب حجزتين كنت قوم لنقاط أصفى قبل مالت كله تحزوا ولا تديكالكم قلق على كابزي إنجن تزارربو خلكم تتقيمكم لن دبلت أي مالت زي بسيماو تصحيف دلكم دليتكم كتعيروا خالد دغون المسلم كنت تقولهم كنت تزارربو خلهم كن زم بتسلم تصحيف دلوا قلق قاب أن وصدوا أوكي هجها خمي غيرك حدا حسب تسامع كنرينا مالتي zustimmen مسمع Ja, das ist eine gute Idee. Oder ja, das ist eine gute Vorschlag. هو زي صبغ حساب رخيبيات ولا على خبزي وي زي صبغ ريتا رخيبيات ولا على زي صبغ حسابي وي زي صبغ ريتا ولا على خبزي جبز انت سامع معي قال له هذا حساب مالتي بيكون auch noch ولا على خبز انت مالتي سامع معي قال له هذا حساب كاو بدبلص خا تغبر تدليخا مالتي توسخ ان تغبر ነገር ማለት ሕጂና እምነት መግቢ ንግዛእ ከምዚ ንግበር ሙዚቃ ኣምፂና ገለገለ ንግበር ተይልካ እሱ ተሰማሚዕካ ኣለኻ ኣብ ርእሲ ክትውስኮ ትኽእል ግን ቢያኮነን ኣኹ ኖኽ ገትሬን ከካውፈን ትብል ሕጂ ንኣብነት መስተ እውን ክንገዝእ ንኽእል ኢና ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ማለት ተሰማሚዕካ ኣለኻ ብርእሲ ግን መስተ እውን ክንገዝእ ንኽእል ኢና ትብል ኣለኻ wir dürfen aber nicht vergessen እዛ እንታይ ማለት እዩ ይፍቀደና ግን ክንርስዖ ዘይብልና ጂ እንታይ ኤግዛምፕል ኣምፂኦልኩም ኣለኹ wir dürfen aber nicht vergessen ticket zu kaufen ይፍቀደና ግን ክንርስዖ ዘይብልና ቲኬት ክንገዝእ ኣለና das finde ich gut prima super እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ነዚ ፅቡቅ ረኺበ ማለት እዩ good prima super እዚኦም ፅቡቅ ንክንገልፅ ንጥቀመሎም ቃላት እዮም ich bin damit einverstanden እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣነ ኣብዛ ሓሳብ ዝተሰማሚዕ ኣለኹ ማለት እዩ du hast ወይ sie haben recht so machen wir es ሳቁን ዓለኻ ከምዚ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ich stimme total zu ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ተሰማሚዕ ኣለኹ ንብል ኣለና እዚ ሕጂ ከመይ ጌርካ ከም ተሰማማዕ ክንርኢ ፀኒሕና ከምቲ ቀዳማይ ገልፀልኩም ዘለኹ ብሰማዊ ዘሎ ክትቅይርዎ ትኽእሉ ነገር ብፀሊም ፅሒፈዮ ዘለኹ ግን እሶም ኣብ ዘርርብ ትጥቀምሉ ኢኹም ሕጂ ገለ ክትሰማማዕ ከለኻ ካብዚኦም ገለ ቃላት ምውሳድ ፅቡቅ እዩ ኦኬ ሕጂ ኸ ከመይ ጌርካ ሓደ ሓሳብ ትነፅግ ክንርኢና ablehnen ዘይምስምማዕ das finde ich nicht gut ich habe eine andere Idee إذن ፅቡቅ ይረኽብክዎን ኣነ ካልእ ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ድሕሪት ሓሳብካ ትገልፅ ich bin ganz anderer Meinung wir sollten den Zug nehmen ኣነ ኣዝዩ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣለኒ ንሕና እታ ቡስ ክንወስድ እታ ባቡር ክንወስድ ይግባአና ብል ኣሎ እዚ Das kommt nicht in Frage, so geht es nicht.
Wir müssen auf jeden Fall zuerst den Vermieter fragen. أبستبلنا له إذا كهون زي بوي مجمرتا نتي أكارايخ نحطو لنا مالتي زي أجين أمنت نقول ሓደ ጉበር ስታክ ሓደ ጥምቀት ወይ ውራይ ሃለውካ እጂ ትምሳኻ ዘሎ ነቲ ፌስ ትገብሮ ዘለኹም ሙዚቃ ክንገብር ኢና ከምዚ ጌርና ታኺብና ሙዚቃ ንግበር ንተካራይ ምሕታት ኣየድልየና ንገለተ ኢልካ እዚ ኸውን ኣይክእልኒ መጀመርታ ነተካራይ ክንሓቶ ኣለና ትብሎ ኣለኻ ማለት እዩ እታ ሓሳብ ሙሉእ ብምሉእ ነፂካ ኢላ Es tut mir leid, aber ich kann dir oder ich kann Ihnen nicht zustimmen. Sorry, تحدث قلنا بزغ سامع معك إلني ولا الغمادي. Besser wäre es, wenn wir am Nachmittag fahren. زبالة أمهونة نحنا أم نمشي تنغيد بالعلبزي. أجي كم زجير كات حسب قلت على غناي نقول نغيد قالت لي كذا أمنت. كم زغير كان ما تحسب يتسمى معك أنا لغا كم زم وانا نيرو أب كم زنت نغيت ولا لغا ما تيغم تدي أب تحلف تقول لكم كان كم زلكم زبسيما وحبر تصحفي ده لو كيرو تقول لكم تسألهم تصحفي ده لغا خم ده لو توسطكم دولة تصعي جن ولا خلو خد حزوة تديك عليكم حدا خاب كله توزها تسفى قبر أنز فايفلن مترت أروي بخفي المسمع Ich weiß nicht genau. Vielleicht sollten wir lieber unsere Mitschüler fragen. አይፈልጥ እኔ ብንጹር ምናልባት እድበለጸ ነቶም መማርትና ክንሓተት ይግባአና ብላሎ Vielleicht können wir das so machen. Aber ኢሉ ነታ ዘረባ ፍርሳሎ ማለት እዩ Das dauert sehr lang. كمز مجبرنا نيرنا جن بزح يزيد وزلنا بلالو مالتي كمز بتقرنيا جن الكتفرس أبغى خمو غير كتفرس على مالتي Das ist eine ganz gute oder kein schlechter Vorschlag, aber wir sollten unsere Lehrerin fragen. Jintai blallo bzi Das ist eine ganz gute oder kein schlechter Vorschlag. Sie ጽቡቕ ሓሳቢ ወይ ዝጽላሕ ሓሳብ ኣይኮነን ግን ኢልካ ተፍርሳ ኣለኻ ንሕና ንመምህርና ክንሓታ ይግባአና ትብላ ኣለኻ ማለት እዩ እንጂ ተሰማሚዕካ ኣለኻ ግን ትጠራጠር ኣለኻ ማለት እዩ ብዚ ሓሳብ እዚ Ich finde es besser wenn wir am Abend ausgehen ኣነ እዚ ጽቡቕ ምረኸብኮ ነይረ ንሕና ኣብ ናይ ምሸት ደገ እንተንወፅእ እንጂ ምስኡ ተሰማሚዕካ ኣለኻ ግን ኣብ ናይ ምሸት ክኾነልካ ትመርፅ ኣለኻ ማለት እዩ ናኽፍራገን ወይ ጠለባት tut mir leid ich habe dich oder ich habe sie nicht verstanden እንታይ ማለት እዩ ሶሪ ኣይተረዳእኩኻን ኣለኹ ወይ ኣይተረዳእኩኹም ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ወይ ታ መምህር ወይ እታ ፈታኒት ወይ ከዓ እቲ ምሳኻ ዘሎ መዛርብትኻ تزاري بمزدي تردو ويا بكلا حسب مزدهولو انت دي ترديك يا لغا خينكا كدق ملكا تدلي خيخين اللغا كم زير كتزاربو تدمي اللايت إشابة ديش فرشتاندن اوكي خلايتي كانس دو وين يحورت كم تلغا خينكا كوننزي داس بيتا فيديو هولن كتبل تغليها ويكا كانس دو نوخمال زاغن كل حدي داس بيتا فيديو هولن كتبل كم تغليها ويكا نوخمال زاغن كتكم تغليها እጂ እዚ ማለት ከዓ ክደግመለይ ትኽእል ዶ ማለት እዩ wichtige Tipps ኣገደስቲ ነጥብታት እጂ ኣገደስቲ ነጥብታት ደልኮን ካሉ ኣብዚ ቅርፂ ሰዓት ኣይግበአን ማለት እዩ ሓደ ሓደ ክንሪአን ኢና tut mir leid mir fehlt das richtige Wort nicht ein እዚ እንታይ ማለት እዩ ሶሪ ኣነ እታ ቅንዕቲ ቃል ኣይመፃትለይን ኣላ ትብል ማለት እዩ ዝኾነ أنت قد سيكال تكون بزعبات الزرمش صاخ تزربان دا دلخا جن ترسيعك بالجرمن تايكم تبال ترسيعك كم زغت بالتغليها بتغال متن بتزاوري كلمة قد انت رداك مدبلت اي
أنت أقداسيت كوينا صاحا مصابيات كتقالكن كم زغتول تغلاتوت ميا لايت ميا فيلت داس ريشتيجه فورت nicht ein. Wie heißt das auf Deutsch كتولهم تقلها مالتي بلان صاحا زقبر دولو ويكا نتيا فتانيت وينت فتاني كتحطو تقلها. Okay, Moment bitte. Darf ich dazu auch etwas sagen? الجزم ما استتقملو حدا سبتي مساعدلو متصامتا ወይ مسوخين كبلان تقبر دالحسب بوين تزارب تخوينو دي عبل لك عتلو خوينو انت هتبلو تقريها Moment bitte darf ich dazu auch etwas sagen? زتماتي حنسا بجها فكدن دو أبروسي يقل خبل تبلا لخماتي معناته سوتراي تزاربو سوتراي لفليفو توديو وسيت نت بدوز نمبر سايت وزنيا اجي صاحا قلق تزارب لك قلق تبل تخون كاسوت نعاقا جزيخيها بتزارب سبت خوينو ومنت بيتا دارف إيش داسو أوخ إرفا زاغن تبلو ويكا دارف إيش بيتا أوس ريدن تبلو قلق بالفكرة ندي تبلا الغما هادي Was hältst du oder was halten Sie davon wenn wir እጂት መጽ ሓሳብ ድሕሪኡ ትገብሮ እዚ ማእስ ትጥቀመሉ ኣተ ምሳኻ ዘሎ ብጻይካ ሶኺን ካፕላን ትገብር ዘለኻ ሰብ ወላ ሓንቲ ዘይዛረብ ትኮይኑ ወይ ተሸርሺሩ ሃሎ ወይ ካ ሕፅረት ቃላት ኣሎ ሕፅረት ዘረባ ኣሎ ኮይኑ ትም ድብል ሰብ ትኮይኑ ክትዛርቦ ተደሊኻ ቫሴልስ ዱዳፎን ቢኤንቪያ እንታይ መስለካ እንተ ከም ዝገበርና ወይ እንታይ መስለካ ከም ዝተገበርና እንዳልካ تزارب ولا بعلاقة كم إلك عند حدا كاب علاقة من الاستغلال هذي دي زارب سبت بس كهوينا ويكاتي تقوله ماينس دو ودا بزيد كم تلاقى خين كا ماينس زيد فلاشت داس مسلك هذا كم زي وي مسلكم لو خمس زيد تكبرنا وي كم زيد أنت صراحة تقول مالتي زين قد سنت بتاعتي اللي زغرب كونين حجزت وين أنك ترخبون تسفى قبر إذا فيديو حجازيت كوينة ترغبكم لايك شير سبسكرايب أيترسعوا ما بفلاش شير نبالكم نابتم أبز حجي وانا بيانس إكزام دلوم ويكت حجزهم تغليات تقولوهم صبات أبز حلوم يوم بزترفة أب كتسالي الرخبنا أب كتسالي نايزيا حنتي نقول أنت كتتقال تغال حنتي إكزام كأربالكم يندحريو هيلنا مس بريف بنجمرينا مالتي بأنس كعجزو زغلو بريفات إلى زغربكم دحري لو عدا بحدا كلهم كانوا مصابينا زين حاجة صوينا كترخون تسفلني سسنايو أب سلامي الرخبنا